Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekele ke nje kuma transfer news kuyona ke iBetway Premiership ngibhekele lapha ke kwi-Orlando Pirates laphana ke ibhakabhaka. Uzokhumbula ukuthi ke i-Orlando Pirates akhona ke ama new signings esekubikiwe ukuthi ke akhona kwezimnyama. Sibheke nje laphana ke umfana ke ogijima kwiBaroka FC laphana ke uKabelo Khositile udaba ke olivelayo ke njengamanje ekuthiwa ke laphana ke umfana usekubeke kwacaca ukuthi Yesu uyakujabulela ukuthi ke kusesayine kwi-Orlando Pirates i-contract ka-5 years, but ngokwakhe laphana ke usikhulumelile ke wathi ke akekho ready ukufaka ijezi ke elimnyama le-Orlando Pirates, okusho ukuthi ke akekho ready ukudlala ke eqenjini ke elikhulu njenge-Orlando Pirates. So into ekulindeleke ukuthi kuyenzeke ekuthiwa ke i-Orlando Pirates ingase imbolekise futhi ke kuyona ke iBaroka FC, okusho ukuthi ke usazoqhubeka adlale ke kuyona ke iBaroka FC kodwa ke ngaphansi kwe-contract yayo ke i-Orlando Pirates. Ke umunye ke umdlali engakhuluma ngaye ke uyena ke laphana ke uKatlego Otladisa. uKatlego Otladisa ke ulaphaya kwiSekhukhune United ngokwe-loan from i-Orlando Pirates. Ke udaba oluvelayo kuthiwa ke iSekhukhune United ngathi ke izombuyisela kuyona ke i-Orlando Pirates kungenxa yani na kungenxa yokungaboni ngasolinye nomunye ke wabadlali laphana ke uKoletso Maghalwa. Impela engathi kunengxabano ekhona between uKatlego Otladisa kanjalo ke noKoletso Maghalwa. Kuthiwa ke impela ke lokho kuyayiphazamisa i-team, so i-Orlando Pirates impela ke kuzomela imthathe laphana ke uKatlego Otladisa laphana ke kwiSekhukhune United. Yona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.